Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. So ivideo yethu namhlanje mbukeli nguphathele kudaba la olithinta uDeli Malinga odlala indawo kaMaMzobe kumkhokha, eliphinde ke futhi lithinte uBaby Cele odlala ke indawo kaGabsile kuzalo. So last week ke mbukeli ngangikhulume ngendaba kaMaMzobe ukuthi ke uyashiya kumkhokha and lezo indaba ke impela zayitrend kakhulu and ngiyathemba ukuthi ababukeli abaningi bayazazi ke lezo indaba. Maybe abanye bayibonile ko Facebook or bayibonile ko Twitter or ye ko Instagram. Indaba ke impela ezitrendayo impela yakunjalo. Kunezinye ke indaba namhlanje mbukeli enguphathele zona ke njengoba ngishilo before ukuthi kuyobuya makukhona kama update. Sekuvela udaba la ukuthi ke uDeli Malinga lodlala indawo kaMaMzobe kumkhokha, njengoba ke bese kuvelile ukuthi ke uzoshiya kumkhokha, sebeveza ukuthi ke uzo replacewa uBaby Cele lo simazi ngoGabsile kuzalo. Lezi indaba mbukeli ivezwe imithombo ethembekile yakhona la eMzansi enzaphinde ke futhi zavela kumaphephandaba aloke isolezwe. Baveza ukuthi indaba kaDeli Malinga lodlala indawo kaMaMzobe yagcina ke ingalungisekanga lapha kumkhokha. Ngikhulumile ke mbukeli ngendaba yakhe uDeli Malinga ukuthi ke uzoshiya lapha kumkhokha and kwavela ukuthi usubmit iletter ke ukuthi resign. Wayikhalile kuMaMzobe lapha kwiletter yakhe and wayikhala ngeinto eziningi and kushuthi ke bahlulekile impela ukuthi ke bevumelane ngoba nakho impela sekuvela indaba zokuthi ke uBaby Cele lodlala indawo kaGabsile lapha naye kuzalo uzo replace yena ke uDeli Malinga lodlala ke indawo kaMaMzobe. Kushuthi ke soba noMaMzobe omusha ke lapha kumkhokha. Ungakhomenta ke mbukeli ungitshela ukuthi ucabangani ngabe uzokhona na uBaby Cele ukureplace yena uDeli Malinga edlala indawo kaMaMzobe. Khumbula phela i-character kaMaMzobe ukuthi i-character kanjani. Ngasho nje ukuthi kahlahle uwumthakathi. Ngabe uBaby Cele uzokhona na ukumreplace? Kodwa ke mina ngiyamthemba uBaby Cele because uyi-actress endala yakhona la eSouth Africa, usenesikhathi impela eku-industry. Ngiyamthemba. Kodwa ungakhomenta ke mbukeli zinjalo ke indaba ade nguphathele zona namhlanje. Cethu ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke ulike le video and usubscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyazibongela.